Merhaba arkadaşlar. Sabahlar hayır dostlar. Demek efirde Kenny Balaland yayını. Biz bu kuni sabırsızlıkla bekleyemiz. Umut etamiz, siz de bizni saqlanasınız. Bilesizmi Ali, men bunda eminim, çünkü seyircilerimiz bizga sadık qalalar. Bek yaxshi so'z qo'ldan jenike, sadiq so'zi bek ahamiyatli. Navbatdagi rubrikamizning ishtirokchilari da sadık qalalar ve bizim savollarimizga javoblarni beradilar. Men istedim мысыхны. Men uni juhlatacağım, аж беречем. Я бы хотел вертолет на пульте управления. Но нам Дед Мороз купил на пульте управления машинки. Я бы хотел там всякие машинки, там мороженое. Еще бы поехать на море поотдыхать. Потом бы хотел поехать в Ашантов и попрыгать на батуте, потом, чтобы мы поехали в игровой автомат, поиграть, там, повыбивать игрушки. Айфон 11. А зачем тебе iPhone 11? Ну, играть в нем. Я хотел получить подарок слайм, чтобы я его растягивал. Микрофон красивый, блестящий. Я бы хотел получить робота управления и галактику. Я настоящий единород. Я бы хотел машинку на пульте управления. Я бы хотел еще себе какую-нибудь прикольную штучку, которая отмагничивается и магнитивается. Я такое увидел в магазине. Спортивную одежду и кроссовки. У меня был подарок робот. Я с ним делал, что играл. Я хотел получить 4000 рублей и купил себе телефон за 2. Kitap-чехлар и kalemler. Kitap-чехларni okuyacağım, а kalemlerle yazacağım. Jenike, sen nasıl düşünüyorsun? Sadık sözünü anlayan ballar бар ekenmi? Tercümesini bilmegenlerge men bu sözünü verный, преданный kabi anlatacağım. Yok, men sadık olup yaşayan adamlar haqida aytam. Yani dostuna sadık, ailesine sadık. Evet, men bilsem bizim balachıqlar taraflama sadık. Öyle olsa, kelinglar navbatdagi rubrikamizni göstereyik. Selam aleyküm dostlar. Çeberecikler rubrikasında yine de selamlayım. Bugün de sizden, osellerimizden güzel şeycikler yapmağa öğreneceğiz. Biz bugünkü rubrikamızı Bonaparte ustahanesi ve znanium ilmeglince merkezinde çıkaramiz. Şu sebepten onlara çok sağ olunuz deyimiz. Vaqt olgani gibi bugün bizge ustamız Victoria yardım edecek. Selam aleyküm. Алейкум селям. Bugün bizge ne hazırladınız? Сегодня мы поработаем в технике имитации благородных металлов, а за основу возьмем обычную гипсовую заготовку. Чем рельефнее поверхность, тем проще показать фактуру металла. Для этого оклеим заготовку кружевом. С помощью акриловых красок металлических цветов любому предмету можно придать вид бронзы, серебра, меди или золота. Покрывать будем несколькими цветами, каждый раз просушивая слой. Первый слой будет черный. Покрываем всю заготовку, не оставляя белых деталей.
Все последующие цвета наносим в технике сухая кисть. Для этого опускаем кисточку в краску, а излишки удаляем на салфетку. Наносим цвета старое серебро, светлое серебро и золото. Носик, рожки и копыта я хочу сделать более глянцевыми. Для этого наносим специальный клей. Когда он станет прозрачным, наносим трансферную фольгу золотой стороной вверх. В такой технике можно выполнить и большую статуэтку или копилку. Сделать несложно, а выглядит эффектно. Достлар, bir bakışta kıyın şeyler aslında pek kolaylı yapıla. Rubrikamız da bunu ispatıdır. Bizden ayrılmanız. Ogumuzda en mırıklısı. Görüşkence. Алия, менің сана бір суалым бар. Сен яқта сұрамаға істейсің денекем. Мына енді қыштың екінші айы кете. Сенің қышта жаның сықылмай ма? Білесің ме, бұл суалге бір сөзінен жауап бермеге ағыр. Оны тәфсилатлай айтмақ керек. Ойле olsa кел нефбеттеки рубрикамызны бақайық. Соны сен жауап берерсің. Selam aleykum. Efirde haberçikli rubrikası. Stüdyada men Elmas ve kardeşim Ayşe çalışamız. Kış haberlerden başlayımız. Amerika'da pek meraklı vahiyya yüz bergen. Anda bir yerli sakin har aşamağa tırışkan. Söz sığır akında kete. Stella adlı hayvan kar yağınını korup onu telinden tutup başlangan. Videodaki sığırını karga pek kuvanganı görünüyor. Avustralya'da ise bir papağan sahibini yangından kurtargan. Erik adlı papağan ateşini görgeninden kaçırıp başlagan. Sahibi de onun sesini eşitip ateşten çıkıp yetiştirgen. Bugün bu haberlerin episodi. Gelecek yayınlarımızı kaçırmanız. Сөз келемежеге біз бұл суал үстінде бек жоқ жауап берген едік. Ақлымда, ама қыш келген сол мен бұл суалыны чоқша қатырлайым. Бұл білесің ма, же кезгеніміз үшін оған бір дұғудыр. Эбет, Алия, ама сенің жауабы бұл суалге олacak mı? Эбет, мен мәселе жан сықысыны біздің рубрикаларымызына бақыт кеткедем. Merhaba dostlar, bugün biz kış desertini yapacağız. Onun adı da orman karpusinaları. Bu iş için bizge mısır buğday yaprakları, kurutulgan süt, ceviz ve şeker tozu gerek olacak. Ondan da başka bizge mana böyle bardakını hazırlamak gerek. Demek başlayınız. Çukur sıvıtqa, şeker tozundan gayrı hepsi malzemelerimizni dökemiz ve karıştıramiz. Bardakны içini suyмен sılatamiz ve desertimizni to'ldirib başlaymiz. Qarışmani birazcık bastıramiz ve isteysek buzdolabga da qo'ya bilamiz.
Әмма біз десертіміздің лезzetini şimdi бақмаға істедік. Оның үшін оларны табаққа ерлештіреміз. Енді есе соңғы әрекет карпасиналарымызны шекер тозымен сепеміз. Аш татлы olsun. Аферін Алие, жан сықсына қаршы güzel usul таптың. Менің да яқшы бір ұсылым бар, мен китап оқуым. Бет, бұл ұсылны мен айтмаға істедім. Китап оқымаға бұл менің пек балабан әвеслігім. Мен де соңғы вақыт китап оқымаға чоқча вақыт айырам. Оқымақ мевзулар ақында сон айтарық. Шымдай сен епеті келев қамыз. Merhaba dostlar, biz bugün icadi zanaatla tanış olmağa istek. Bu nasıl zanaat değilsiz mi? Elbette oyunculuk. Oyun pek dül bir sanat ama ağır eken mi? Geliniz bunu sorabilik. Benim için oyun bu zanaat değil, bu hayattır. Oyunu sevmeyip bu sahada çalışmam mümkün değildir. Bugünkü күнге esas maqsadımız балачықларын milli oyunlarga öğretip, medeniyetimizni saqlamak, ko'tarmak, inkişaf etmek. Biz her bir zanaatını sınap bakmağa sevemiz. Onun için men de oyun dersini alacağım. Pek meraklı, men beğendim ve herkesge dülber oynamağa tavsiye ettim. Cengiz, sen nasıl kitaplar okumağa seversin? Çeşit mevzularda ama en çok maceralar hakkında. Men de ve so'nggi vaqt ana tilimizda tercüme etilgan epos kitaplarga diqqat ayıram. Elbet ana tilimizde çıkan kitaplarını ve mecmualarını okumak gerek. Men esa şimdi ana tilimizda yangragan she'rni dinlamaga taklif etam. Bog'chamizga sirk keldi. Masallar boshpana. Babalar, ana, baba. Aşıkni siz dostlar. Sirk etyapmiz tez-tez. Men ve sen ve o herkes. Ana tilimizde okugan kitaplar tilini inkişaf etmege yardım eteler. Evet, dilni o'rganmaga istagan odamlarga her vaqt kitap o'qimaga tavsiya etilir. Ve lug'atchig'imizni tizmege unutmaymiz. Selam aleyküm balachıqlar. Lug'atchiq rubrikamizning vaqti keldi. Demakki, navbatdagi bir qancha daqiqa davomida biz bugungi programmamizda yangragan so'zlarni takrorlaymiz. Hazırsinizmi? Boshlaymiz. Sadiq, верный, преданный. Usul, метод. Авеслек, увлечение. Маджералар, приключения. Терджиме, перевод. Терджиман, переводчик. Тазмек, строить, слагать. Джанна сыкылмак, скучать.
тарафы всесторонний. Балачыклар, унутмаңыз, bizim ана тіліміз ең қиметлі шейлерден бірісідір. Onun için biz onu mutlaka yaxşı bilmek kerekmiz. Rubrikamız ise bu işte yardımcı olmağa tırışa. Luğatçıq rubrikamızdan ayrılmanız ve ana tilimizni güzel biliniz. Gerçekten de dostlar, keliniz burada ana tilimizni öğrenmege yardım etken usular taqdirlayıq. Ve ularını çokça kullanayıq. Keliniz ana tilimizni birlikte öğreneyik ve vaxtimizni şen geçireyik. Görüşkence!